Ćao svima ljudi, naše ime Floody Gameri, kao što vidite, danas se ponovo vraćamo na YouTube kao i obično. I ako se pitate šta mi je ovo, ja mislim da ovo ne bi uradilo ni dete od 3 godine, pošto sam ja jedino tamo imala 12, sve su neka deca dolazila. U svakom slučaju pala sam u kadi pa su me ušivali, ali nije mi ništa, ali vi me sažalite sa jednim lajkom. Tako da, sve u svemu, znači, mi danas idemo na selo i tamo smo za jedno sat i po 2, tako da tamo možemo da radimo šta hoćemo i samo što prvi video mora biti, moramo malo počistiti jer tamo niko nije bio ko zna koliko i da. 3 godine, mislim. Ali mi ćemo snimati to čišćenje zato što vjerojatno će nešto da iskrsne zato što smo mi nesposobni da živimo, ali nema veze. Tako da pošto nema sad ništa zanimljivo da se snima u putu, vidimo se tamo. Ćao! Ćao smo ljudi. Sad smo došli, znači... Samo ću da vam pokažem nešto, kakva je ovdje tunguzija. Znači, bukvalno, nemojte se zaprepastite, ne znam kako ćemo uspjeti. I tamo su nekako... Znači, dođite ovdje. Dajte vam, gdje ja te snimam. Ja sam znači, ovdje su male zmijice. Ovdje su neke male zmije, ali one nam ne mogu ništa jer su slepe, ali nema veze. Znači, jeste vi spremni da vidite šta znači džungla? Dođite vam, ajmo. Znači, samo vam prvo pokažem ovaj deo kuće. Znači, sačekaj, Vinčane, sačekaj. Ovdje vam je... Sačekaj. Znači, da li ste spremni? 3, 2, 1. Pogledajte vi ovo. Mi ovo prilike moramo malo da sredimo, pa da se tu nešto zezamo. I da, znači, ajmo prvo da idemo. Znači, prvo vam pokažemo ovdje podrume i tako to. Evo ovdje šupa, vidite, tu je bajs. Para bajseva, znači bajs se ovdje paučine. I gore vam je tavan, Bog zna šta je na tavanu. I ajmo dalje. Nema ovdje ništa zavon, ima jedan frižider, ovo. Tu levo i neki tajni prolaz. Ovdje, tu vidite. Aj, samo otvore. Tu su nam gume za bajs, ako crkne bajs. Teši. Evo ima neka grabulja ovdje. Znači da se... Ček sekunda. Kao što vidite, gore ima tavan i tu ne pada na pamet da kročim. Ovdje ono za žmurke najbolja, bukvalno. Ovdje, Ovdje su vam drva, prijatelji, radašeni, ovdje je nešto. I gore bukvalno ne znam ništa. Evo ga pauk. Evo ga. Nemoj. Neću. Ja, znači vidite ovdje. Vidimo zajedno, pošto... Znaš koliko ti je belo na majici? Belo oko mene. A meni se... Pa tebi je bela majica konji. Sačekaj. Znači, mi ovdje još nismo bili, tako da sad ćemo tamo unutra, sačekaj. Tamo unutra još nismo bili, pa ćemo, pa ćemo sad to prodati nekako da očistimo i to. Vidimo. Nadam se da nas neće pojesti nešto zato što bukvalno, znači, bože sačuva. Aj, ćao. Idemo samo da iznesemo stvari, pa ćemo poslije. Znači, ljudi, tu smo, trenutno je možda 4-5 popodne. Mi smo, kao što vidite, malo sredili ovo. Kao što ste vidjeli, malo pre bilo je baš dosta trave i toga, pa smo mi to sve skinuli. Jednoga tamo je jedan džak s travom i tamo je i drugi, da vam ne snima nebitno. Dakle, kao što vidite, to sad izgleda ovako. Vidite, nema više onog. I da. Kao što vidite, ovo smo radili otprilike ceo dan ovo ovdje. Tu je bila ogromna travuljina. Što najjače, ovdje je bila kosilica, ali nije mogla zato što ovdje ima korenja koje je ogromno, tako da ćemo mi sada probati ovo ovdje sve da skinemo i ovu žutu travu ovdje da malo izgrabuljamo. I da, probat ćemo da nekako možemo da prođemo pored onog drveta pa onamo. I da, probat ćemo da baš puno ne radimo po noći zato što nemam pojma da li ovdje ima zmija i tako nešto, tako da... javit ćemo se posle, pošto drugi Floody Gamer sad nije tu, doći će. Pa ćemo da vam pokažemo našu taktiku i da. Ovo je inače seljačka teretana, zato što ja možda imam 2 kg manje, jer danas bilo 40 stepeni, ali nema veze, sve to za video. Tako da, javljamo se posle. Ćao! Ljudi, evo ga drugi Floody Gamer, malo je zašlo sunce,
Ćao ljudi. Kao što možete vidjeti, to je Mičko. I ja malo kopamo, kao što... Samo sekundu. Kopamo. Kopamo. Pogledajte koliko smo sve prokopali. Ako nađemo neki snimak kako je bilo ranije. I ovdje isto, pogledajte šta smo sve iskopali. Misliš mi? I tamo ima jedna kanta. I tamo ima još jedna sa travom. Tako da ono. I da. Tako da plan nam je sada, čekaj da ono zoomiram. Znači ovo drvo, sve oko tog drveta da sredimo. I ovdje na ovom kao mestu da počnemo da kopamo rupu. Za nešto što ćete tek vidjeti. Samo ću vam reći da je prečnik 3 metra i rupa će biti duboka metar, tako da ono. To ćemo sve u sljedećem videu. Nemam pojma iskreno šta ćemo staviti u ova videa, tako da... Ovo je velika puža. Našao je puž. Znači, po našim proračunima ovdje nema zmija jer bi nas odmah napale da su se... Ali imamo tamo neke male bebe. Jer smo... Ne mogu da se popnu. Tamo su neke male zmije koje su slepe i one ne mogu da nas pipaju. Tako da ono, nemaju ni usta bukvalno. Tako da ćemo mi sad ovo da kopamo, vidjet ćemo da li ćemo snimati posle. Ako se sjetimo, ako ne, javljamo vam se sutra drugog dana. Ćao! Tu smo, za danas su se završili radovi. I da, kao što vidite, znači, prvo da vam objasnim, pošto možda niste kapirali. Ovdje, ovo žuto smo radili danas, uglavnom. Vidite ovo kao žutu štazu. Tamo iza ovog drveta će biti to što smo mislili, što valjda nismo otkrili. A ulazi se tako što idemo ovuda i tamo idemo iza, jer ne možemo ovuda, jer nemam pojma zmija. I vidite tamo da je onaj cvet, pa još tamo, tu će to negdje biti iza onog drveta tačno. I tako da. Mislim da bi to bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovom partu. Sljedeći video će sigurno biti kako ćemo nešto raditi. Nadam se da ćemo započeti kopanje u sljedećem videu, nemam pojma ništa. Sutra dolazi neka pomoć koja će vam pomoći da sklonimo onu travu, zato što to jako smo se izmučili za ovo ovdje. Sad smo našli onu kosu sa kojom ide sve... Mičun je našao kosu sa kojom ide sve 3 puta brže, tako da ono. Ovaj video je malo kraći zato što nije ništa zabavno u tome da nas gledate kako kopamo. Mislim, ne kopamo, nego kao ono, sklanjamo travu. Tako da, ovdje su džakovi sa travom. Tako da možete ukapirati koliko je to bilo sve trave. I ovo ovdje, to su ove stvari, ovo ovdje. I to smo sve jedno po jedno sklanjali, što je bilo jako teško. Tako da, ono, saželite nas jednim lajkom. Boli me ramena, sve me boli. Tako da, ono, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. To jeste sutra se vidimo. Ćao!